Halo teman-teman, ketemu lagi di channel aku, Mares Alsaki. Yeay, teman-teman, seperti biasa di depan kita udah ada keranjang nih, teman-teman. Kita bakal cari mainan lagi. Let's go. Du 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 du. Wow, apa itu? Wow, ada ondel-ondel teman-teman. Ondel-ondel pakai baju warna oranye. Widih, kita simpan di keranjang teman-teman. Kita cari lagi yuk mainannya. Apakah masih ada? Wow, ada lagi teman-teman. Apa ini? Wow, ondel-ondel lagi. Ondel-ondel pakai baju warna ungu teman-teman. Ini abang ondel-ondel. Kita simpan di keranjang teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Waduh, apa nih? Wow, ondel-ondel lagi. Abang-abang ondel. Abang ondel-ondel pakai baju warna biru teman-teman. Ih, kita simpan lagi di dalam keranjang. Asik-asik. Banyak banget ondel-ondel kita. Kita cari lagi. Wow, apa nih? Wow, ondel-ondel lagi teman-teman, pakai baju warna orange. Yeay, kita simpan di keranjang teman-teman. Wow, kita cari lagi yuk. Apakah di sini ada mainan? Wow, apa itu? Ada bola sepak warna biru teman-teman. Kita taruh di keranjang. Kita cari lagi yuk. Widih, apa nih? Ada empok ondel-ondel pakai baju warna biru teman-teman. Kita simpan lagi di keranjang. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, banyak banget ondel-ondelnya nih. Wow, ada lagi. Ada empok ondel-ondel pakai baju warna ungu teman-teman. Widih, empok ondel-ondel cakep banget nih teman-teman. Kita taruh di keranjang lagi. Kita cari lagi ya teman-teman. Widih, apa tuh? Wow, ada bus berparkir di sini teman-teman. Widih, ada bus Tayo teman-teman. Wow, ada bus Tayo warna merah. Namanya bus Gani. Oke, ada lagi. Ini warna kuning teman-teman. Wow, ada lagi mobil Tayo warna merah. Hei Tayo, kita simpan di keranjang lagi teman-teman. Nah, ada lagi mobil Tayo warna hijau teman-teman. Hei Tayo, kita simpan lagi di keranjang. Ih, ada lagi nih. Satu lagi warnanya warna biru. Kita taruh lagi di keranjang teman-teman. Kita cari lagi yuk mainannya. Apakah masih ada? Widih, apa ini? Wow, ada T-Rex teman-teman. T-Rex-nya warna merah. T-Rex itu namanya. Kita simpan di keranjang. Yuk kita cari lagi teman-teman. Kita cari mainan lagi. Apakah masih ada teman-teman di sini? Widih, apa nih? Wow, ada bola warna merah teman-teman. Widih, kita simpan di keranjang teman-teman. Kita cari lagi yuk. Nah, widih, ada apa nih? Ada Kapten Amerika. Widih, keren. Kita simpan yuk teman-teman ke dalam keranjang. Widih, ada Iron Man warna hitam teman-teman. Wih, keren. Kita simpan di keranjang. Kita cari lagi yuk teman-teman. Apakah masih ada? Widih, apa nih? Wow, ada bola lagi teman-teman. Bolanya warna biru. Kita simpan di keranjang. Kita cari lagi yuk teman-teman mainannya. Widih, apa nih? Wow, ada bola kecil, bola sepak kecil warna putih dan hitam. Oke teman-teman, kita simpan di keranjang. Apakah masih ada teman-teman? Wow, apa ini? Apakah ini bola? Bukan teman-teman. Ternyata ini terong teman-teman. Wih, aku kira ini bola warna hijau. Kita cari lagi. Widih, apa nih? Ada bola sepak lagi teman-teman. Warna orange dan biru teman-teman.
bisa bunyi. Kita simpan di keranjang yuk teman-teman. Oke, let's go. Kita cari lagi teman-teman. Mainan kita udah banyak, tapi masih banyak lagi teman-teman. Kita cari lagi yuk. Wih, apa nih? Wow, ada motor balap teman-teman. Widih, motor balap warna merah. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Brum 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 brum. Widih, keren. Kita simpan di keranjang. Oke, let's go. Kita cari lagi yuk teman-teman. Wow, apa tuh? Wow, ada macan tutul teman-teman. Ih, serem, takut. Aku takut digigit. Kita simpan di keranjang teman-teman, macan tutulnya. Wow, ada lagi teman-teman. Ada jerapah. Lehernya panjang dan kakinya panjang teman-teman. Wih, wow, ada hewan-hewan lagi teman-teman. Ini ada singa. Wih, serem. Serem banget, kita taruh di keranjang. Ini ada badak bercula satu teman-teman. Widih. Kita simpan di keranjang teman-teman. Wow, masih ada lagi teman-teman hewan. Ada macan lagi teman-teman. Wih, serem. Kita taruh di keranjang teman-teman. Wih, ada kuda warna putih teman-teman. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Kita simpan di keranjang. Widih, ada lagi nih teman-teman. Ini ada kerbau untuk membajak sawah. Kita simpan di keranjang. Wih, mainan kita banyak banget. Kita cari lagi yuk teman-teman. Apakah masih ada? Widih, apa itu? Wow, ada mobil truk teman-teman. Wow, di dalamnya ada hewan-hewan lagi teman-teman. Widih, ini ada beruang teman-teman. Warnanya putih dan hitam. Widih, kita simpan di keranjang yuk. Ini ada lagi teman-teman. Ini ada harimau. Warnanya putih. Kita simpan di keranjang yuk teman-teman. Ih, seram. Giginya panjang banget. Kita taruh di keranjang. Wow, ada lagi nih teman-teman. Ada gajah. Wow, belalainya panjang. Yuk kita simpan di keranjang teman-teman. Kita tutup lagi mobil truknya teman-teman. Widih, brum 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 brum. Widih, mobil truknya keren banget nih teman-teman. Kita angkut aja yuk mobil truknya ke dalam keranjang. Widih, oke teman-teman. Mainan kita udah banyak banget nih teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Oh iya, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.